Kurumjari image paudam yang tabir ba khwai punamakpu ahanbada khitri monindro taram nokjari ngasi gi maru ba pau temporary mau Imphal market ta Thanksgiving gi thoram pangthokre nongma gi changdraba yadra potchai mamal hengalakpagi mayokta kaksinga su wakan mifam kathakre surrenderi singi pifam thokpa paisa amadi khudong sab sing phanganbina ba lenga ki pungning sanction lakli Lainana US ne India da sanction tawgadra tawraidra habi khanaba lekni haina Anthony Blinken na udokre hauji ngasigi mapungba paw amuk lobirasi The Mau Imphal Market Coordination Committee na sinduna kabolekai da handak hangdok kiba temporary Mau Imphal Market ta Thanksgiving gi thorum ama pangthokre ngasigi thorum adu da mayang Imphal SC MLA K Robindro Imphal West SP KSIC Bakanta Mau Council ki President Dr. S. Loli amadi the Mau Imphal Market Coordination Committee ki Chairman Besi Foje Mauna mathang sina athoiba mitunglen akhana mitunglen amadi thormapu ena saru yaki ngasigi thormadu da temporary Mau Imphal Market asibu semgat naba honarak pada achoba thodang laukiba Civil Society Organization Club SP Imphal West DC Imphal West staff sing bu achamba khudol pidune ikai khunum utki Manipur da haukiba pung kunmari da miyoi ahum COVID positive oiba thenakre mi sibadi yaukide pung pharmacy da miyoi chahum kuntaret COVID test tauki madu da miyoi ahum COVID positive oiba dagi ngasi COVID positive oiba gi chang chada soino dasming mapan yauki state asida COVID license sandorpa dagi ngasi phawbada apunba miyoi lakama lising kontra taret chamanga humphumanga COVID positive oikre masi manung da miyoi lising aniga chama kuna lekhidre ngasi miyoi mari COVID na phabadagi discharge tauki miyoi mari asi tharga apunba COVID na phakibagi masing lakh ama lising 35 subna nipan yaure state asigi COVID na phabagi chang na chada marhudra nipan dasmik mari ahumni active case ta miyoi 38 leiri Manipur da leiriba Board of Secondary Education Manipur na recognition piriba inda class 1 dagi 10 fawba tamnaba textbook sing board asina prescribe to textbook sing tamak tamgadabni karigumba board ki decision asibu indaba school sing recognition affiliation kakpagi thabak sing chathagani haina Board of Secondary Education Manipur gi secretary gi cherol aman haire India da lengak liba BJP gi lengak asina nomagi sangdraba yadraba potchai hidak langthak amadi petroleum product sing asingi mamal hengat lak halakpagi mayokta CPI Manipur State Council asindana April 9 dagi May 8 phawba tha ama chupna chathagadaba khongjang manung chana ngasi kaksing local council asindana council asig office ta wakat mi phamkre ngasi phamki wakat mi pham aduga mari lenana L Sotin Kumar Singha State Secretary na phongdok chibada BJP lengak lakpadagi lairba sing kharab Sapagadra Kanaramba adu haujikna hena sathirakle BJP na corporate singda bota paisa thadahan kibana madu corporate singna komgat na bahona pada potchai mamal asi tangkhalakpani masi yamna tahoidaba thabak amani haujik hidak makhal chanipan lomgi mamal hengat kibana anaba kayadi siro haibaga chap manarabani haujik thaugi mamal amadi petroleum mamal tangkat liba asi lenga asina niyom chumna sinbirabadi tangkat tabasu yai haina phongdokhi ngasini lekpak sinba thongna miyangi nakongda mitmangda yamitina ekoi communist party na holwi hose masigi full sohana guti ekoi pangei sarkar se masina ekoi na holwi hose masi tabi tre haida dobi arwai goinana chawba Chenjao pai ko kamu singa tasari ba miang gi lan tum lu to bui san ase masi soidana aikoi kholao sin maning lan no ngani hai se aikoi communist party da sapsana thajase 44 YTB lokolasi
लिसिंग तरा मरी तरा मंगा मतमदुगी लेंगाकना कॉन्सर्न MLA गा तानरगा थाजब कयामरुम पिरमलगा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागनी हाइदुना लोक्सिन खिबनी हौजिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साद्रबनीना लेंगाकना लोक्सिन खिबा लमसिंग अदु हंदोक चरगे लोफम कनबदा लेंगाकना अयाबा पिबियु हाइना याइटीबी लोकल लैंड ओनर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट KH रोमन कुमार सिंगना पाउमी सिंग उनबा पाउगी मिफम अमदा पोंदोखरे मान मखा तारदन हाई मतमदुगी लेंगाकना लम मपुसिंगदा चानब थबक अममम पीगनी लोइना NH 102 की नोंगचुप थंगबदा मॉडल विलेज सेमगतलगा इमुंग अमदा 0.2 एकर चावबा युमफम अममम पीगनी हाइदुना नमफुद लोक्सिन खिबनी मतमदुदा लौमी मियामना स्टेट असिगी सानरी सिंगिसु खंदुना अयाबदु पीखिबनी लोफम असि मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना लो लाइंग एरिया नि हाइदुना अतोप मफमदा होंदोक खरबनी मतमदुदगी लौमी सिंगना मरी लेनबा अथॉरिटी दा लमसिंग असि हंदोकनबा कयारक हाइजबसु लेखरबनी पावसिन मखा तनहाई लोफम असि फोकथोक चाथोक मरांग कायना पुथोकपदा नतना माइकई असोमगी प्रजा सिंगदा लेते लाइरा कयागी सेमिट लोंद अचौबा मतेंग ओइरिबनी लोफम असि हानदगी हौना मैतई मुस्लिम अमदी चिंगमी इसिल नाउ सिंगना नुंगसिनना लो उमिनदुना लेरिबनी मरमसिना लेंगाकना द कंजर्वेशन ऑफ पैडी एंड वेटलैंड एक्ट 2014 सेमदुना लोफम कन्नबा होनरिबा सिगी मनुंग चन्ना याइटीबी लोकल असिबुसु लेंगाकना कनबियु हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहगी पोलिंग सिंगसिलकली अतोप अतोपा साइटगी कनागुम मियोय खरना चीफ मिनिस्टर बु मिसगाइड तौरगा नफम दिदा कोई लम कंपनसेशन लौग्रे अदुगा मखोय पिबम तो चपचाना पीरे हैबसे सुगुम्बा विचार तौबिगनु अखोयदा 44 याइटीबी लकोंदा कंपनसेशन अम पीगिबा लेते मखोयना अखोयदा पिरेमी खुगी सेल प्राइस खरा रुपा लाख अहुम खक्तनी संगमदा दसु अद अखोय हुजिक संगमदा रुपा लाख अहुम दो मरी ओरसु मंगा ओरसु संगमदा हंदोकचरगे मसी अयाबसे कोई इकाई खुमनजरबा लेबाकसिगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर विविबा प्रजा की खनबीरिबा कोई सारना लमदमसिगी प्रजा की खनबीरगा अवाबसी कोन बिरमु हाइना इन प्रेस की थोंगदा चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंजरी ngasi SCERT Manipur gi makhada one day district level consultation meeting for the development of SCF and NCF ki thorum ama Jiribam district ki Bahuparada leba PWD guest house ta SCERT government of Manipur national pangthokre thormaduda Jiri college gi history department ki head of department Dr. H Joy Kumar Singh na chief guest ZEO Jiribam TH Amurasi Chanu MES na president amadi Jiribam Higher Secondary School Jiribam की Senior Lecturer N Sanjib Singhana Guest of Honor oina saru yakhi loinana Jiribam District for the Development of SCF and NCF की District Coordinator Bharati Singha saru yakhi Chief Guest की warol pirdana Dr. H Joy Kumar Singhana haikibada हौरकलिबा अंगांग सिंगदा ममा लोंदा लाइरिक तमनबगी खुदोंग चाबसु फंगलगनी मणिपुरदा लेरिबा महिरोई सिंह असि क्लास 12 फाउबदी अतोप स्टेट सिंगा कंपटीशन तौबदा माई पाकपा ngami अदुबु कॉलेज थाक हेक यौखिबगा महिरोई सिंह असि मांगथरकपा गुमतवी मरमसिना महिरोई सिंहना होनबा कनबा मतंबु पामुना सिनबा अमदी खंगदबा यार लेरगसु सब्जेक्ट अदुगी ओजादा हंगदुना खंगनबा होनबि हाइना फोंदोखि लमदम असिदा इतत ततना थोगलिबा नुपी सिंगी मथक्ता चथबा मखल मखा कयागी हिंसागी थौदोकसिंग असिगी चार्ज शीट सिंग पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट थगतपदा मतम सांगना लौगनु हाइना वुमेन इन गवर्नेंस विंग थौवाल चैप्टर नंबरी लेनबा सिंगदा तक्सिलकली हिरमसिग मतंगदा ngasi वांजिंगदा लेबा विंग थौवाल की संगलेंदा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा विंग थौवाल की प्रोमोटर सोरोखाइबम थोइबिना हाई मणिपुर नुपी मथक्ता चथबा मखल मखा कयागी हिंसागी थौदोकसिंग असि इतत ततना थोगली नुपी सिंगबु हातोकपिबा नमजा नमथेकनबिबा इकाई खुमनबा मांगनबिबा सिना चिंगबा थौदोकसिंगदा चेनबा सिंगी मथक्ता लोगी ओइबा पिफम थोकपा चैराक पिबगी पाउदी यामना तांगना थोगली विंग मणिपुरना मतम पुंबदा नुपी सिंगदा चथबा हिंसागी थौदोकसिंगी मायोक्ता लांथिंग नदुना लागली अवाबा तारबा सिंगी अचुंबा वाइल अतेनो मतमदा फंगनबा तक्सिंदुना लागली नुपी सिंगदा चथबा हिंसागी थौदोक खुदिंगमक विंग मणिपुरना अवांग थाकता कंडेम तवी हाइखि थोइबिन मखा ताना हाई
थौबाल डिस्ट्रिक्ट असिसु नुपीदा चथबा हिंसागी थौदोक यामना तोयना थोकपा डिस्ट्रिक्ट अमनी विंग थौबालना हेक साफोंगलकपदगी हौना डिस्ट्रिक्ट असिदा थोकपा नुपीदा चथबा तमथीबा हिंसागी थौदोक सिंगदा मरी मखोंग थिगटपगा लोइनना थौदोक सिंग अदुगी अचुम्बा वायल फंगनबा मरी लैनबा सिंगदा तक्सिनना लाकली हंदक इकुई कुइद्रिबा मतम असिगी मनुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगी निंगथौजम लनथोइबी चनु कौबी अमगा वहेंगबम जेसिका कौबी अमगा मखोय अनि नुपीदा चथबा हिंसागी विक्टिम ओइक्रे लनथोइबी मसागी जही कुनिथोइरोम द सुरिबी लेसाबिनी माकी इमुंग मनुंग अदु तेंथा मथक लेकाइदगी अदुगा हौजिकना बामो लेकाइ हरि खागोक मखोंगदा युम होंगलगा लेबनी हौकिबा मार्च की चैचत कुनगी नुमिदांग पुंग 10 मिनिट निफुरम ताबदा माकी नुंसिनबा नि हाइबा मचा अनि लेरबा साबुंकोक खुनौदगी खांगेबम आसोक कौबा मियोय असना लनथोइबीबु मरीरक चेलब मतुंगदा मकोकता नोमैना कापलगा हापी खेबनी लनथोइबीगी वाथोक असिगी मतंगदा विंग थौबालना थिगटलुबदा ngasi फावबा एक्यूज अदुगी मथकता पुलिसना चार्ज शीट थागट्री इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाव मतुंग इना चार्ज शीट थागटपदा था अहुमलम चंगलबा याय हाइना मरी लैनबा सिंगदा फोंदोकलमी हायरखी हाइना थोइबीना फोंदोकखी ngasi ko pawgi mifam aduda wing thobal chapter gi atai promoter sing su saru yaki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯁꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯅꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की निफुनिथोई सुब मपोक कुमोन का मरी लेना बीजेपी एसटी मोर्चा न सिंधुना चिंगमैरोंग लेबा आदिम जाति दा लेबा एसटी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दा अच्छा अतक सिंगयन थोखरे ngasi थोरमदुदा बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी नहाई बीजेपी की मपोक कुमोन का मरी लेना चथरकपा तोंगान तोंगान बा थबक थोरम सरुक अमो ओइना ngasi थोरमसी चथबनी मान मखाताना सरकार न लखोट की थौरांगदा हक्तेंगना फंख्रबा सिंगदा चत्तुना मखोई अवात अपादा मतेंग तौकीगनी हाइकी अकोई तोंगान तोंगान बा प्रोग्राम मयाम अमसु मखाताना अकोई किसान मोर्चा ना अकोई की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मरी लेना कार्ड पाइरबा सिंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम का लोइना मखोइदा फंगिबा खुदोंचाबा सिंग अकोई गदाय भौयोंना फंगाबा सिगुंबा तोंगान तोंगान बा खंजंग कयागी सरुक अमो ओइना ngasi si soi koi hari ba mafam asida ST gi hostel na chingba singda chatpagi adugo program adu saruk amo oina lakjaba सुमांग लीला आर्टिस्ट सिंगिदमक सही अमदा ग्रांड इन एट पिननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गा तानदुना होनगनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथोगदम फोंदोखरे पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयमा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोकपा कुनिथोई सुबा सुमांग लीला निमित का मरी लेनना मांगना हाई सुमांग लीलाना मियामदा अचौबा थौदांग अमा लौदुना महिरोंदगी लाकली ngasi thormaduda lekhidraba iboyamagi loinabi ti sanatombi tourism director W Ibol Singa amadi Manipur State Sumang Lila Council ki president M Purnima Sina akana mithunglen amadi thormapu oina saru yaki ngasi thormaduda Sumang Lila da makok mathang takrabasingda iboyama award lanthokhi मतम कयागी मांगदगी सरेंदरी सिंगी हिंगबदा थेनरी अवाबा खुदोंचादब कयागी मतांगदा ngasi फावबा लेंगाक असिना थेमलग थमलिबा असि यामना लाइबक थीबनी हाइना ऑल मणिपुर हिल्स एंड वैली इंडिविजुअल सरेंडर वेलफेयर एसोसिएशन फोंदरली ngasi मणिपुर की प्रेस क्लब ता पांगथोपा पावगी मिफम अमदा ऑल मणिपुर हिल्स एंड वैली इंडिविजुअल सरेंडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल लतीफ ना मखा तानहाई मे थादा फमखिबा स्टेट कैबिनेट मिफमदा फिजिकल फिटनेस ओइरबदी सरेंद्र सिंहबु सही अमसुंग महिगी थाक कोमथोकलगा सिक्योरिटी फोर्स ता थबक चंगनबगी खुदोंचावा पीरगनी हाइखेबग लोइना सरेंद्र सिंह तगी ओइबा खुलाई पाइदो पुलिस बटालियन हांगदोपगी स्टेट कैबिनेट की मिफमनसु अयाबा पीखिबा ngasi फावबा थबक ओइना पाखलक्रे मान मखा ताना हाई स्क्रीनिंग लोरगा लेरबा सरेंद्र सिंह की बिफम थोपा पैसा स्टेट कैबिनेट न पीगनी हाइना लौथोखिबा अदु अथुबदा थबक ओंथोकपियो हाइना फोंदोरकली लाउबददी सरकार ने सरेंद्र सिंह की दमक फैसिलिटी अमदी मसागा चानब थबक पीगनी हाइना स्टेट असेंबली दा वारेप कया लौखिबा अदुसो दुम थबक ओइन ओंथोकपिरक्तबा लै अदुना
hꯧji amu corona loi tharak pagi angang sing mai masing tambagi matam haunarak pasida cylinder gi imung manung sing na thenari ba angang sing gi laik laisu tambagi ana ayek laing na bagi imung manung gi expenditure da thenari ba kodong cha de ba sing nasibo nasigi laingak na cylinder sing bunung sibiraga cylinder sing gi phangpham thokpa makpigani haina thamgiba kodong cha ba sing adu athuba matam da pithok piu haiba wafam ase mai lena ba sing gi mafam da hanna koi haijari. Youth Organization for Utilities to Health, Youth Services for Humanity, Hairok Anina Sinduna, Nomi Oiba Blood Donation Camp Ama, Janims Medical Tamliba and Dines Kimapok Kumon Mari Lena, Janims Blood Bank Pangtok Kre. Tharmasi Indian Red Cross Society Manipur Branch Amadi Janims Blood Bank Kusum Naduna Pangtok Pani Hairi. Janims Medical Tamliba and Dines na High Emergency da iwar pagi kudong cha da bakaya mayok nariba asidagi khajitang oirabasu kokna bagi pandam ama thambaga loinana medical gi mahiroi ama oina miyam gi punsi kanba haiba wakhalonda aiga loina jariba tinajariba singa thormasi chathabani man hai birthday numita thorum chauna pangtok tuna chading toktok pagi mohota miyam gi awabada tengbang ba blood donate tawbagi chanabi ama hogdokpagi wakhalonda ngasigi thorum asi pangtokpani loinana ngasigi thorum asibu mapung phan bada saru yari basing hainingai letena thagatpa pungdokli haiki ngasigi thorum aduda chawrakna miyoi nifurum ipk emergency lakma damda bari bari watgi moksa da bagama si mayam sigi mekhana loina bakta si ai samak medical student amo oina ai ki tamjariba Musikan bahaya pada masih kembali dengan si aiki pun beda sida aiki loina taminari ba sudi mana basing loina jarak ba aiki malu mapang sing madi family members relatives kaya mana mati pak si mana si nak doguli maksudnya si pangkok jalani. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चामकुमा सुबह मपोक कुमोन पालन थौरंग मरी लेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th birth anniversary celebration committee North East region Sindunam Lakliba Tang Taramarida Moirangi Aine complex ta itihasik oiraba Moirang Day palan tawgadori ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmi pham amada celebration committee national secretary Bharati Mukherjee hai Thormasi Netaji Subhash Chandra Bose na linkhat kiba Indian National Army na India asibu British ki makuttagi ning tama pangna bhon thena kiba lanteng adubu miyam da khangana ba pangthok kadabani aikoina Netaji na lorumba thodang amadi wakhalon sing ngasi mirolna matung inna ba khona ba chumgani haiki pangthok kadorba Moirang Day asigi mari lenana Silchar dagi miyoi kunthra mangana saru yaba motorbike rally ama hayeng tang 16 dagi Imphal gi damak lamtharak lagani hairi. Netaji Subhash Chandra Bose Day is being observed by many, and our committee is also observing these days, his important days of our country's independence movement. So what is the purpose? Purpose is to indulge ourselves in the struggle which he had led, to build up ourselves as human being, pure human being, true human being. Those means true human being means we have to fight for the justice. India na S-400 missile defense system Russia dagi laina bagi deal tawkiba aduna maram warduna US na India gi matakta sanction tawgadra natraga tawraidra haibagi khanaba leitri haina US Secretary of State Anthony Blinken na phongdokre Iran North Korea natraga Russia ga significant transaction tawnariba leipak khudemagi matakta countering America's adversaries through sanction act CAATSA gi makhada US na sanction tawi CAATSA na Russia dagi major defense hardware leiba leipak sing matakta sanction tawnabagi administration da authorized tawi Blinken amasung US Defense Secretary Lloyd Austin na galunana External Affairs Minister S Jayasankar amadi Defense Minister ga wari sanabada afmasi phongdok rakpani Russia dagi S-400 missile system Indiana karigi leidibano haibagi wangsu Blinken na hangki air defense missile manga leinanaba lisingni tarani pangi October da India amasung Russia na kujek pinaki
S-400 missile defense Russia dagi leikibadagi Turkey gi matakta US na sanction thamki masigi manaba thong adu India gi matakta su thamlakpo yai haire Bihar ki Chief Minister Nitish Kumar ki security da section dabak thong ngasi su thokre Nalanda da pangthok pa miyam gi meeting amada Chief Minister Nitish Kumar na saru yaki meeting chatharingi da naha kharana bomla thadar miyam bu mi paiba pohanki Maki parliamentary constituency tareta Jan Sambat Jatra gi saru amoina Nitish Kumar na visit chatuda yingsilebani ngasi gi meeting adu Silau da leiba Gandhi High School gi ground pangthok kibani bamla pokai kiba mafam adu Chief Minister Nitish Kumar na leiribam adudagi meter chamri rom damak lappai bamla pokai kiba aduda mi paireba miyam na chenthok na hona bada amaga net khai nakhi thodok aduda chenaba makhet amadi bamla kharaga puramba miyoi ama police na phagat khare hauji aroibada maroiba pau amuna pizari Temporary Mau Infal Market Thanksgiving gi thoram pangthokre Nomu Chandraba Yadav Potagi Mamal Hengalakpagi Mayokta Kakching dasu wakal mifam chathakre Sarendari Singi Pifam Thopa Paisa amadi khudong chaba sing phangan binaba lenga ki pungin singsilakni loinana US na India da sanction tawgadra tawraidra haibagi khanaba leitri haina Anthony Blinken na phongdokre ngasi damak tadi image paudam pijo matang asi losinjari miyam amuk kana khurumjari